Kajelaniam Shillong Archdiocese bat kajinga selok Riuniam Selection Shillong Province hakalai Pauterik Urisau Arajar Arpuar kan penlong ya kajing rakhi baphu bapeng da kijing le niam babonjan ban kan mau burom ya kajing dap shis pasnam kajing one bet sembai jungki missionary selection nari Europe ya kajing et Catholic hakani kathan chate lamingi kari India ya kani kajing rakhi kemen en penkut hakani kasngi Lakmi lenti bagi pai ringgit diki pau hajar na ki jela kani kathan kin tu cha Shillong ban shim benta hakani ka jingkan mau buram ya ka jingdap shis pasnam haki kam shakri belai jo ki missionary bala letno haka jinga lang bat kilat pathai khubor ka bala long haka khat khandai tarik risau ulung do sa jo ka jela niam ba Shillong Most Reverend Victor Lingdo ula khot bat we ki pai ringgit jo ki laitli ki jela niam Shillong, Jawai, bat Noston, bagi na shimbanta raka jingshong shit hakani ka singe bakarpang, jong ka balang, bat jong ka jinga selok Riuniam Selection, hakaba Unancio, Ambassador ke Vatican hari India bat Nepal, Most Reverend Leopoldo Girelli, un salong ukongsan. Ukli do ka jinga selok Riuniam Selection, Rector Major, Reverend Father Angel Fernandez Artime, SDB, undon lang ban shimbanta ha baro ki jingle niam, bat ki jingle kemen hakani kasi. Baka jing pentip kabalang Catholic kapentip shapi baro jong diocese bak kiwe ki diocese kasadon ka jing le rakhe budan buron ya ka centenary jong ki fara ka jing wan jong ki fara Salesian jong North East India kam tap ka Shillong diocese ha ka laipo tarek Oktober araja arfuar kata kamu sedang karasngi menta. Amar kata kaji kerpa lang ya kiling jo kironiam kipat ba pai lang kiparalok kiparajar kinong lepha bat baro kibala dan bentalang ha kaji kedu bat kifara Salesian banon sim bentalang ha kani kaji rakhe dan buram kaji le niam kasalong hapo Calvary Lajung Kra Parish Kamas kasasdang hakapor Shipo Bajim and Step Ukongsan salong u Nuncio Changi Most Reverend Leopoldo Girelli But hakapor Nosngiru Sadwan Kataka Jingkarku Hakapor Arbaji Nantaru Kajingdon Langru Rector Major Doki Fada Salesian But Pen Krau Shishu ya kani kasngi centenary chongki nama katang ngekerpat sedan bun ki banwan na kiwe ki archbishop ki bishop ki lingdo ki rumiam na kaleng ke prathai kamtam kana East India chuni bade shibenta hakani ka program nanta shishu kayu kharis procession ba chongi jak Shillong Archdiocese salom hakhatlai tarik 9 November Araja Arpuar Lakarpad ya baro ki parabangai na ka Shillong Archdiocese Jawai Benostan bat kiwe rude manwan simbenta kani ka procession ba changi ya ka bangila duno asnem na makajing pan coronavirus menta pengilayo akan ni gajeng loy mapura ngewer ka khod pi shakani ka jingle niam bakrau jong ka Archdiocese changi Kublai. Tiga mai Kublai ya kejala ba Shillong kepangai ya Archbishop Victor Lingdo kunjuri Ifar Richard di Vicar General Ifar Bernard di Paris Jong Cathedral Ifar Christian pada lang hakani ka press conference mengai Kublai pi baro lagi press baro balwan hangni ti kini ke jingpun kre ke jongi na kayeng kesem ki ko jung Don Bosco hoi kelas dang nado usnam ar haja kat khandai ke bangi rekod ke laisngi atau laisnem ke jingpun kre na kementa kini kesem ar haja ar buar tinado usnam ar haja khandai nyiradon ketu ke program ke Bambangi Baro kadang setelah mengi ke Bangiran Lightly ki province kemur ke Guwahati ke Dimapur ke Shillong kawai nak kimat ke Bambangi nisim house nam ayah kendai kedai sepang kamno ban penbra ya ke kubo babha jung trai wa kamno shong nan pengkre ya ki pai ba
ban tip susu yau blai ba kumjuru kuno beklang tik atiar ban ra ya kubo bha sekimen ki para ni khot tin paring kot evangelization but catechesis ni missionary ka ba mangi ka pungkre hagisem ka ba a pa hausnam arja arpo wa pring jong ka to ga jing coronavirus ni la pungkre na kamta ngi khot ba kuno ka dai ka youth ministry ni kuno mangin tip susu bangingam jele ya ki khon sama ki jongi ho ilaron ki seminar ilaron ki retreat ilaron ki week benta tamo boni khamlawan pandat bikata ti house nem arhaja arpuai ka mangi baro likely biang ki province ni pengkre sapang kuno kata ka jingim mensim ka jungi kum ki khon jong dom musko ni khot ka sin spirituality ni kata spirituality ka mangi ngila yo lingba u Don Bosco ka mangi ro ngila don ki seminar ngila don kita ki retreat karkum kata ke por mengila pengkre bahau ni sunam ajar puar kare ka jing bo ka jungi baro lang kini lightly bat ka ba mengiyong kare ka snem jong ka jing ayu ka bang ai ku break pange yai Archbishop Victor Lindo u credo jong ka diocese ka bala penbra bahau ni sunam ajar puar u sunam jong ka jing ayu ta ko mangiru lang kom kaying kesem solution bakerpange rengkat berkebalang salon sari yong nyidi bengayu yong blai tegala lagi jipun kre kejungi ha kini kilai snem berkebakerpange ke bom tau snem ke bom mangi pengkre kalau ba baro likely ki province idon la kajong ka jipun kre kom ke Guwahati ke prokan Dimapur bar ke Shillong ni har jaga bangim ngimtip bagni ka corona virus kan tangyai sakmat ne kan duno ila uno man ki region ni khot ne man ki district ni don la ka jong kajing ayu yo blai ha ni ka dong se la mingi kum ka Dimapur kam tangai kladat ikitu bi santli ki state ki mamaki ki trai ka Guwahati ru kladat ha ka man lagi jong kitu bisa ki artli ki state ki mamangi trai but mangiru ira ka southly ki state ki mamangi trai ni ada bi ban ayu yo blai ka basa ka de ha kini katayo ka banwan kabanado arpu sauterik hado kalai pauterik kaba ukredo jangi u rector major u Father Angel Fernandez Artime u ban sapoi Guwahati hak arpu sauterik menstep but un say kendo barki khon sama ha azara college but ha ka arpu reuterik kaba mangiru kilingdo baro ngin salet ini nangi ba baro slightly proven ngiwan biang ringkar bo rector major ringkat badan gitu ki bishop ki ban sawan lang de ha to singi ka mangi ngin sakal mau kerpang ban pelat ya ka history jong ka jingwan ki solution ha kani kathain do chadam ni nadu sieja ka laispa arwar hado arja arwar ka bai fara George Marical barka ji ka tim jungi dadap pengkre ya to ka jingtho ka history kumno ka jana do sieja laispa arwar hado utausnam arja arwar tingin sa pelaj terus ni kare ar volume ka jingtho ka jongki ka ba mangin sa pelaj bahkan sa jikan mau ya ke iki ke jingmaya ko bo play rale kerpang yang ini ki kon jong Don Bosco te hak ar penyo tarik pat urekta meja un sawan sesulong hak ba un sarung ningonge ha nopo parish un sekindo ipai ba jangka nopo ko umdan gitu kita hanjitu baro ringkat bagi kena school hari kita un sawan sya Don Bosco aspirante nong makiat kabahang tu masih kita ye unsa don lang bikna aspirant nong tu un sawan patsya sya Don Bosco Provincial House siteng sengi kabahang tu ringin sa pedang promiu bat ni sadon ke council kabah mu un sai kendo ingi ke council provincial council hari kita pat ke jing kendo lang iki perdar bagi solution baro hasik rak tual juga college kata kali akan nyu tarik pada yang tu siru hak mengingin sedang ya ke youth expo hang ne po senatri saya secondary kumasi jasan sepangut ikon sama jong kerang setel mengi kin selum lang hang ne ke ke mengingin isim ya kata kapang pusan ikon sama hak tu kana ke laisi kadai dare and hope kadai kaba Louis Matthias unang ilam di Jerusalem ulah sim ya kata gai ya kata kom kanong ka tin lam prang ni ka tin MC ke jungu ba kunong le ban not ban yele iching ya prokhoi bodon berbo ke jing kamen namo blai doran ka bagi
ta ba kon sama ki pusam na wasi tena do ka pratarik pat ma uru rekte mejo un selai segini ying jungi hang ni hasilong bat har kondai tarik mau hi un sedaringkat bagi kun samla na do men step nyo buji mas bat un sesim session hi mu hak step ar kondai berasi step kumnu un ai jimut ikun samla ha kani kathan tang janmi pat ngin sedon pat kata cultural program ka ba mu uru sedaringkat bagi kun samla jong dai sente mengi te kumbang lai so kalai po tarik pat kani kesingi ba kerpang siso ingi kani kesingi ba khaddo kaba ringkat bar kabalang sebulan sehari hakaba uta unang mikmat jong ba Allah bu pop na Vatikan ni kartum nuncio bayar bisa belakran un sadar ringkat bani mahu sen penmenta ya kata kacing kinya ka kriam kamu kadam hakalai ko tarik jadi kita kali kesini kaba mangi jangan angu you play takrar ringkat bai paiba bai hi barok kin sawan to si manangu bendam you play dan kampla kaba mau lele hangni gedong setelah ini. Saya sin, nak play pi, ai bu play dan ratu kerja.